Assalomu alaykum. Bag'amdod namozining 2 rakat farzin o'qilishi. Birinchi ijishdan niyat qilamiz. Niyat qildim. Bag'amdod namozining 2 rakat farzin xolis Alloh uchun o'quvga juzimni qiblaga burdim. Allohu akbar deb takbir aytamiz. Undan so'ng qo'llarimizni ko'krakka olib, qo'l baylaymiz. Sol qo'limizning ustini o'ng qo'limizga qo'yamiz. Anan sana duosi o'qiladi. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. A'udhu menen Bismillahni qo'shib Fatiha surasini o'qiymiz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Fatiha surasini o'qib bitgan so'ng ichingizdan amin deb aytamiz dag'i ağa qo'shib zam sura o'qiymiz. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانيك هو الأبتر. Fatiha surasini o'qib bitgan so'ng Allohu akbar deb rukuga boramiz. Rukudan Subhana robbiyal azim deb 3 yo'l aytamiz. Aytib bo'lgan so'ng qayra tik turamiz. Tik turib baratib Samiyallohu liman hamidah deb aytamiz. Tik turganda Robbana lakal hamd deymiz. Undan so'ng Allohu akbar deb sajdaga boramiz. Sajdada 3 yo'li Subhana robbiyal a'la deb aytamiz. Aytib bo'lgan so'ng qadaga o'tiramiz. Biroz o'tirgan so'ng Allohu akbar deb sajdaga boramiz. Sajdadan Subhana robbiyal a'la deb 3 yo'l aytamiz. Aytib bo'lgan so'ng qayradan qiyamga turamiz. Qiyamdan qo'llarimizni baylaymiz. Qo'l baylagandan keyin Fatiha surasini janaga qo'shib dag'i bir zam sura o'qiladi. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin deb ishten aytamiz dag'i keyingi qisqa surani o'qiymiz. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Allohu akbar deb rukuga boramiz. Rukuda 3 yo'li Subhana robbiyal azim deb aytamiz. Undan so'ng Allohu akbar deb tik turamiz. Tik turib baratib Samiyallohu liman hamidah deyizda tuz turganda Robbana lakal hamd deb aytamiz. Undan so'ng Allohu akbar deb sajdaga boramiz. Sajdada
Subhana robbiyal a'la deb 3 жолу айтабыз. Айтып болгон соң каадага отурабыз. Каадада бир аз отургандан кийин кайрадан Аллаху акбар деп саждага барабыз. Саждадан 3 жолу Subhana robbiyal a'la деп айтабыз. Анан Аллаху акбар деп каадага отурабыз. Каададан ташаххуд дуасын окуйбуз. التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Ташаххудтан кийин салаватты окулат. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Салават окулуп бүткөн соң Ассаламу алейкум ва рахматуллах деп биринчи оң ийинге салам берилет. Анан Ассаламу алейкум ва рахматуллах деп сол ийинге салам берилет. Намаздан кийинки дуа окулуп, намазыбызды аяктайбыз.